Kaluguran kong kabataan, ingasal pantayanan, king liturgical calendar, at lulang 40 days, dem pagmasusyan tam. 40 days after Christmas is the presentation of Jesus in the temple. Ing Kwaresma, 40 alto, bayo tayo pagmasusyan, ing pamayla sa kamatayan at pamanyubli ng mebye ng Ginoo. And 40 days after the resurrection, ing kapag masusyan tamo, king pamaytas na banwa ng Ginoo. Before and after the celebration of presentation and Holy Week, there is a prelude of life offering. Bayo mi baiting Ginoo, dinawon ng Maria o Jose, ing sarili na. Teyane San Jose ing Laguna, teyane Maria, ing kaladwat katawana, bayan mi bait, ing anak ning Dios, akiratamong talapagligtas. At yung mibay siya Ginoo, they are more than willing to offer it back to the Lord. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. And that is why the presentation of Jesus in the temple is a reminder for all of us na numaning tinggap tamo, ibalik tamo, at idawon king akong Ginoo. At di nga nakarigano ng Diyos kaya kayo, idawon nyo lang pasibayo, king akong Ginoo. At hindi magaganap, kapamilang sakramento ng binyag. Nung lugar ng anak, pabandi tayo, king akong Ginoo. Nung lugar ng anak, darawon tayo, king Diyos. Kapamilang ng binyag, meging bandi nakatamo ng Diyos. At uling anak nakatamo ng Diyos. At inyang say, ing Diyos, king panyulong at pandagol ng kayang anak. At sana miyanad siyang anak mo, karingamano ng Diyos. Bagtol tunanay ang daklat ng kayapan, kapayapan, at lugod bilang metong ayanak ng Diyos. Pinyabi ni kayong pengari den anak iyo, panayo lang pangati. Bang mantabi ang karelang banal na spirito, king karelang panyunong king edad, kabyasnan, balang maging kalugod-lugod king Diyos, at kaparang tao. At igubong kilalang may mga pemari, alayang laman ng puso na, nung e pangati, para karenan na. One last card ng paninaya na inimetong nanganak na babae, metuan ng dalaga. At sana yung matuan ng dalaga, makatupay ang matinong lalaki, bayo lang may piyak ding matana, at may pantering bitis na. Sigurado mo nung silipan ka na ng puso, daring pengari, alang makapalaman kareta, nunay tang panalangin, para karing-karelang anak. Mamantabi ing panalangin daring pengari, karing-karelang anak. My dear brothers and sisters, in 40 days, panahulay ning pamagdalisin. Actually, before they call it the purification of the Blessed Mother. But then in Vatican II, gawadong Christocentric, the mysteries of the Holy Rosary. More than the purification of our Blessed Mother, it is the presentation of the Son of God, of the child Jesus, in the temple. And that should be our life. It should be Christocentric. Makasentro yung Ginoo at uling Christocentric yan. Our life should be a life of offering. Na anuman yung kagawan tamo, makasadya taong idawon king akong Ginoo. Meto mabiya makadawon king Diyos.
metong abi, pamagdawon king akong Ginoo. My dear brothers and sisters, impong katamong kapag masosyal, metong kayagkatan, king Ginoo tamong Jesucristo, kitang tunay diwa ning pamagdawon. Ding Israelita po tang magpasalamat lang, magdawon lang. Naring darawon da, magdawon lang pitsyon, magdawon lang pati-pati, magdawon lang baka, magdawon lang tupa, at naring gawan taging karelang dawon. Parayan din. Bagi dawon di itang biyena di itang animal, itang tupa o itang baka, parayan din. It has to be bled to death. Bodang kay saksagan din. Bodang kay silaman din. Total offering to the Lord. Yung bodang magdawon ka, parayan mo yung sarili mo. Sagsagan mo yung kaya kayabangan. At idawon mo yung manyaman kinlong mo. Totos, all yours. A total love offering with a clean heart and a clean conscience. Niya bigyan mo ng tipan, abasa tayong pamagdaw ng Cain, ang buhay pamagdaw ng Abel. Yabel, bigdawin niya, metong karetang pe, pamasanting ng tinig, sese, animal, tupa. At Cain, bigdawin niya, karetang prutas ng bumbungan tanaman. Ayan naman pili. Niya binipamagdaw ng Abel, naging kalugod-lugod siya. Ulit dinawon nini, mipnong lugod king Diyos. Mipnong kapasalamatan, mipnong lugod king kalupan ng tao. Pero yung pamagdaw ng Cain, mipnong kapwa king kayang kapatan. At uling madadalay ka ng inggit ang pong kamwa king kayang kapatan, peten ing sarili ng kapatan. At uling peten ing sarili ng kapatan, hindi ng kapayapan, ikain, maging lito-lito yung kaladwan at katawan, alayang karatunan, uling migdawin niyang mipnong ketasan, sa malo at kamwa, king kapatad na. Niya ko na kung itamo magdawon tamo, magpasalamat tamo king Diyos. Babalik tamo ay sa blangkalang, abinye na kaya katamo. Magdawon tamong mipnong lugod. Ilabaw taming kamwa. Mo daraw ng samamong lo. Mo daraw ng paginakit mo gingakong Gino. Idawon mo itang manyaman kiglo. Magdawon kang mipnong kalinisan na intensyon. Magdawon kang mipnong kababando. Magdawon kang mipnong pamamatawad. Nyabot ang sinimba ka, migdawon ka, para yan may pride mo. Para yan may kaladwa mo, sagsagan may pangatao, agpangking pangatao, ng ginuta mo Jesucristo. May bibigyan sa ibus-busan may bulsa mo. Let go. Itang dawon mo yan simbolo ng sarili mo. Itang dawon mo, yung debula ng lugod. Itang dawon mo, yung larawan ng sarili mo. Itang debula ng dawon mo, yan naman yung debulan ng lugod mo. Yan naman yung larawan ng sarili mo. Let us give quality offering to God. An offering that comes from the heart, not from the pain of the heart. A love offering that means forgiveness. Kaya magdawon na pong kamwag yung kapatid mo. Uli sabihan nga kung pinupuntalan na kahit ang kapatid mo makipagkasundo ka. Kaya magdawon na pong ketasa na lo. Magdawon kang mipnong lugod. Kababan lo, pamamatawad. King sarili mo at king kalupamong tao. Ngayon parang alam tayong Birhening Candelaria. Hindi tapong kandila po tao. After communion, binilang kayo itong gatunggal na kandila. Yan akong mirasnan ka rin ng 500. Yan yung kandilang misin diyan po tao. Pag nakanay po kaya katamong binyag.
Pinyang mebinyag tabo, minindilang kandila, di pengari ang montegaman tamo. Itang kandilang misin dyan, ito'y simbolo ng kasalpantayanan tamo. At medong yang kayawsan kingapong gino ay itaman. Sana magsilbi tamong kandilang makasindi para karinaliwan tamo. In meto ang Kristiyano, magdalayang sala at magsilbi ang sala. At yung kandilang makasindi, atin niyang pali, atin niyang api, atin niyang sala. O yung metong ka rin misyon na rin meto ang Kristiyano. To burn light and to give light and to be light to other people. At itamo magsilbi tamong sala, karinaliwan tamo, kapamitan ng daling kaya tamong maya padapat at masanting apanubali. O dahil ka mabibihag yung pamagsamantala, pamamerwisyo, karinaliwan tamo, magdala ang dalundong. O dahil ka matsura ka ugali, magdala ang dalundong king kapaligiran, lulang ang dalundong. Sana magdala tamong sala, karinaliwan tamo, kapamila taning kaya tamong maya padapat, ampong maya kapanugali. And mind you, o the message ng kandila, it will consume itself by burning. Nung mga naroon kinukonsumatum karin king Cruz, he was consumed to the last drop of his blood. Water came out from his side. May tiktikin daya na. Alang-alang yung lugod na parang kakatama. Itang kandilang sinidyan mo, it will consume itself in giving light to other people. Makanya po'y kayagkana na ning pamidawang kintemplo at ning Birhen Candelaria. May mariking kandilang babiyasala, munyetamong sala. May mariking kandilang may pudpud, king kakay biyasala. Makanya mo naman, let us consume our life in giving light to other people. Talagang